Abusia aha aya attention TV so mo bibia akwaba de epaso nsem etwedu e Ghana memu ana me de beso mo ni montin so ana me de beso mo awa attention TV so a ene nsem a eka yesa ene abayiwa ana ene abrantie asie kan se empana twa o mo twa empana twa mu ete papa yi na eka me ko yesa abrantie no e wo sika kope ana abayiwa yi e wo akra na just a long distance relationship na ewu mu ana abayiwa akobo na wakosra boyfriend na we ana abayiwa e wo nkran wotete ye menam na metete kran na metete sama e koso so da kope wotete se abrantie ene oba fofo e sho na chese ka no brofuma e di cheating ye ba ni twi so de na ofa ne chi na we ana abayiwa se me ana ofa me chi ena me fam press na wo ko ni na wo de acid ashe botum ene ne bag ma en yo ko na ye no credit a obehwe e de gu abrantie so na we ana ko ya wotete ya abrantie ana ko hu se a sense na meeting na ka mya ko gese e no credit ene ndia ususo mu na je na we ana ne abrantie ne e prepare acid ho acid e ko gu abrantie ho se wato de mana se weti ne ho abachi makakra a bai we kra ye ka ne ho asem no e de acid ko yi ono so acid bi epiti go ni so a ka be se o da kra na ne eguso ntini empre ne se na me prepare miti na we ana maame a ye de acid egu ni papa ma so wo chiri ma chiri se ka me akwa ye se to go to jail for ejeli abaye 5 years now so mami echiri ma se ni ba no edidem se se dem ana wo she wo pesca odo wa kwa ni se wo pesca asanso apes abrante fefe a wodi ni dem se oni da ka obeye di aka ananka onu nko ade aka ye ma abaye wa no enda please na ko se se ono so e bato na no e won se de yenko ni nkuti asemu no timu efemfi ama ne boni embra na so ansa na no America was saying a Pastor Foundation and also Masna. Medi Jumidi ever saw more attention TV. So number N 054-830-285. Na sewo pachawa no apachaw. An aspector sabi wahwe asset ediagu gentleman bi so ama enne waya yarefo akadam wose nipa etimi konemwa na de beto mirror nim se abrante ne ho to no wahye na dwuma ase a obesi dan no watimi survive nani nya adwuma nani huna de ne ho nyina wuro mame enko ahoma no so I've been prompted say abrante ne mame wo line so me ne ndi komo briefly na fe yenhwe mame memo akwaba etesan ni poto ye eja the radiasi na menu abema no eho tesai poto ni ami ado mo ye the radiasi sisi ano se sire kakra abanimu ni poto na me fa kwanya wenso na me nda matiefo ase se de mo number 2 dwa no dodo na so ebe call momwa erade nshi obi o contribute to ye bia na mame ababa we friend Gloria ono na ohwie acid egu eya obai so yi sade papa kura tua hospital bills na wanka ni papa nti ahwie o oni mu hwi ye kwa akoda hokra po oni mu hwi mi friend no medical service se anu ye si ye nkoye service kasu ni ho wambuame kopi mutana yokoda ho nti ye kura no mbo na mi friend bi science nti se ni ba aye mi ba de se na so ye obata pa as and this of the proper disaster kwa no dan fa anan fa po na ye nu surgery nu na on bra ho na on ye aden no see onu yari e na onu e fahin nti ye ni mbo e na mi friend nu na posi wakoji loan bi ino send 1000 enu one friend disaster ya bet you ye wo fio e de na e ko one disaster ya fa ho na e kire na ma san friend na disaster nti ni hu ti sen no see onu yari e fahin nto anya hwi oni hwi fa hospital na e ko ni nyina on ti ahwi ma ye mamenti aseye enti e free say oba no Lady Gloria ehwe acid go ne so no a car Gloria busuafo abo nyina 1000 Ghana daddy 2005 no dia na mo de ye wakodi ana ni pato na ye di before tell you for r0t e ko in and out
na anyebiano mo time mo yeyi mo ba fie no mo prompt abusua no se ade mo ba na ba fie because me ka tre no onim ni nyina onu friend da ya ni friend ka tre no na anyebiano oba o ma ba fie abehwe eye oba no me pa twa de bi obi ansi ha enti ebra o te se mirror fo akoy ababa wa interview o ka se oba no krasisi a ne ho ato no ama se otimi ko adwuma ne ade no wo fra ne sei mi pa twa enu na mi tie na shi mi na ni ka se aden na mi ni pese na edidi ni kata ni amaso nti so mo pese o mu bu me ba ni mu aso na mo bu mi ni mu asia mi tu be tro mo pa na mi free papa no e ka se ne se asema ma ti eni ewo mirror ni mu na mi nta obi a okata na ni eya ade ni nta so okata nte ne ba ni se ni nta sa de o ye ni nta eye de ni tika hi na ye di call office ye ko da office bu kwa ko otua hi ewo mo ba ho be fie ho ana oni de bi oda ya ana oni mu de odidi ana okata nte ne ba ni nta sa enti o si ye na si be mewu nti obe ko yie na onu ankasa sese na ni so wa si be mewu no be ko yie wanye so di be ko yie wanya modi di be ko yie na mi ba ni de o tumi be hwe no nto bibi okan bibi se bibi se na mi ka tese nkwata sempa na oka tse mi na mi ka ti line oh because e buku mi ba wo ba ye mi ba de se no akọ ground radio so aka se mi ba no mu ma hwe ni papa hwe no ama ni ho atonu ne okọ etuma koba e no no hye ho na obre o me hwe ni ba ni se ma ni bre da na do na mi anopa na ni ti aso na nka me nya ko nka me du graphic for me nta humati for ko ka ni ko tena ho ansa anopa e na ade no asem no e ba o mame o hwe kafra ma wo se wagye ahome o hwe ka mabo a o betimi ato ni din sai kana papa ntoso dise ni share receipt ni mu kanu edosu dise ni share ani dosu 3 days dia kana e dey 3 days e ko dressing your fat dropping in and out 1.5 na e di cover 3 days dia ye toto e bro ni ade enye easy ni pa bre ni nyina wo ma ni kwa ko na ne hu ya na ehinu oba tanti se wo a wo ba ko yo bi ade se ye ni a bi nkrasi yesu papa mami a tiada ye ko kan si otu dari kufu na dari ka antie oh easy menim say easy kra easy kafra ese ami hu mi ba ni po na mi ye mu shishimi ba ni di ya opa ni peso onu su hu se ni di ya because dey mi man to ahye nti mi ko ye dibi na onu su hu se na onu su di na beba nti esa na ma bu mani ebuti Sesia Gloria say nana ado danko akufo ado opane chew wanu ne ho ofa ne bone nche na onyi no na oso akoye batan yi o say ase ni bi so hwegu Gloria ni so emas nani no so say once other prison no oni ne be ya adwen na odi ade abo yam ni yi Gloria na ya per solution dia ma Gloria na papa ipato ni ma ni papa amuso mo fa entuma nti ombo mo yam anti omoni anhwe mi ba no enti bore no hye okufu ado no nankasa embo modi no ntu obi no mehwe mi ba no se no ti no hye se odenna musa mi ba ni hu e dia yi Gloria na yenchi na so no hu se nesta okita acid free in kawam to eduko so ga tope e koda ma di tinye no di gu mi ba ni hu na se o pese o gu mi ba na don send so ama na kwa na ka ma se wo no hu no oni mu bi endi papa eno de enye dima na sa onyi ntumu da ompene nimpe because na mentation ka adi ni dudu eye ade ni blewo na obia ye obata omuso mu ye obata onkwada mienu enti na nka mi dudu me de na adi ni be adi ni kono ama na hwemi ama tese man hwe ni ye kwa mi akasa po me hwemi nkwa banyaminti enye duma mama ohwa oba no sania o chem na wo no bosome nkro na ho fa na ekura no na enei ohwa de Gloria ya ye na aya na ye sen papa enu na ni si ni hwanu a ade esimi ni sungu ni yem papa ni se ko tra aboti ni su
Debi ana na eduma peja bi so tete. Mi hunya mi ye mi hu. Na just say what If ka say odun ti so mi koku mi hu ana mi ye. Mi ti ho ko mi hu ohun mi hu anu na e dia me wu aja no. Na de be hye no. Ana ho na ndidi be kwa ba. Na just say metewase a edru stage a wo be hu oba no wo hwe sane a oba no te na esu ehini wa unsu ho ba kwa abontin kusu. Na mesu. Oh. Na me pipa be hu. No abehye oba ni crying. Ebi wa kwa po mi ba ni tempo a onya ntinka pese me di ya obi na obi sana mi so ma bre mi hu na mu ye ni ya enu na makasa dia atem. Oh. This one ain't it. Oh. Mama, R0t show. Lady be your friend Anita Ochre. I say, please, Daddy, I want their number. My mama konya na also drop your number ni be why. That need me pen say we can perform a surgery on Derek outside Ghana. Enti mesremo mo R0t atom nsem mo R0t amamu bie sabi mutimi koba no. I'm making this passionate appeal to all of you. So gebetimi akobi akoma nanka ye Derek akọ outside Ghana. Akọ any surgery. Na fe ya share aye corrections so woni padua nim na nani no watimi asa gain in the site na anka mani beje papa. Mama pacho okwa sorry way. Pacho me ko Anglican. That's a wakwa Anglican for how many years? Me kwada bremu pon na ni 30 years. Say at least no so for catch yourself aboniche. And the fache Gloria what? Papa said me dey ask me. Because so no so o timi bi ya oni bi. E wo ho no wo fu se Papa she adiki 24 year we ko na wo fi akufu ado wu mo bo no be yi wu. Na mi ba ni so kan no kwani fatu ho se wa ye obi pa se nipa no ya tunu no nta akufu ado o pa no so on ti ne ni no hwe abrante enu ma o no hwe wo so ba o freni o defend you nkwa side mama o dey titwe pe na ayewe o tu ediboni a e bi kan wo mama o di nyanko pankata pese o hu se ye wa ye obi ba no ya di enti no ma kakra bi kan wo dey o su o nti papa den na sa di we mi ka dey mi da senu ba on soka wo kakra no hu se enye easy ni ba ni die na bibia tonu na okoba na bibia dia eni esade eni ometumi ayi nu na enye by this time me ba no odi yawo a oti ho tete u ba dem for already say hwan answer Sir, mo hwɛ yan ɛwɔ Facebook mo so amutie obetumi join on Facebook sesi ana ye the Gloria picture and Derek picture ato adofo mienu a ene oma bedane atamfo na omo di omo ho dem wabedi Derek dem ama Derek ni state a owom and Gloria so ni state owom Gloria de other prison ni nyina no na hwehwe ni wa ehye no aso okofuru dum kwa boss nya sem kuma akora obo life for prison hope na mama ono so acid ni bi kan e kan ni kosua no and so no boy ni on boy na acid na say ne nsa ho okay e hu yon ono so de ne nsa boy or preventing ono e bi returning to nani ama but drop your number na mama why na afi yemfa enkomo no nsia se bi obi person frem na okomo mo a fa number ni tudwa mama why Mr. Okay. 0243 00 13 86 0243 00 13 86 Pacho so what join your Facebook abomodin so be share video no ye de Derek ne phone ni ade ato ho ana ye de Gloria en phone ni ade ato ho na Dr. Cosby prof case no anodin na on say Gloria busian for na Gloria mo am say parents na anya de o anya de kura no kura de se campo na munya awra chichira ye fa no nipa ho but I'm told say papa na ko fie ho one after say any free water bar akran wa ko fie ho one ne papa ne mama asema waka no so onsi ho da e bia ni refi oni me di nkon wo say papa na ba ho one
na one enough and I make and there yan say my many friend say baby a druno I want chenny idea about catch my man say bush any be a wood to walk on. Oh, I'm not saying say BB or what men but I don't say oh compa you don't say it exactly anra me ne papa ne kasai senka ye be nyon no so akasa but don't say prophet the dia na obeka we nim so what ya say Metiasia e dia na obeka de dia na obeka dia na obeka nti but nyamesi anka no boy no we proud prophet bia no ti nti wo de ofa nya no na sem ne ka okay but we need to paint the picture as well so people will go and help him. I was young and some for edifice level pay and an area sumo our attention TV. So attention TV is in a series inspired. You know, money shop.